Sizden birlikte Eyda Şoyar proyekti sizge kelip жетті. Көзде бүгін сойлап болу этабы бүгінгі жеңген команда біз шақырашақпыз Қозанда финал ойынына. Әлгі жеңуші команда бүгін сәхнеде. Шушы командаларға алқышлар беріп, біз басшылық жіберейік. Бүгінгі ойында қатнашушы командалармен танышып кетейік. Бірінші командамыздың болса Қужалар деп айтырға керектер. Татар драма театрының командасы Қызық Мызық. Қызық Мызық командасының жауаптарларына келгендер. Сіз баскетболдан ғана келгенсіз ақырысыз ме? Яқшы, келесі командамыздың ершілер біздегінен шампиондалар Ершілік командасы. Бірінші қараштан сіз коллекторларды білемеңсіздер, жоқ, бұл қорғалы командасы достар. Алқышлар алға. Ғарды жойғыда өзіміздің ең мұхим командасы олдамызда жюри командасы біліп танышып кетейік. Мирхайдар Фейзи есіміндегі Дәулет Татар драма театры режиссері, Татарстан Республикасында атқазан артисті Хабибуллин Байрандар Хамалайсы. İqtisat fənləri kandidatı Şaripov Tahir Fəridullah. Alqışlar. Bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu Sayıdarcısı Tatar Orenburga kanatının жетекçisi Sadretdinov İldar Fəridullah. Güzel zatımız jüri efendileri arasında Millet Canlı Tatar kızı, Kolumara Profesyonel Model, Orenburg ülkesi Tatar kızı belgesinin tüm uyuşturucularından birisi Galudinova Alsu Raoui kızı. Şimdi jüriyle tanıştırdık, komandayla tanıştırdık. Zal siz əzir mi? Siz əzir bulsaqız, ilgimizdə ғədəki sözlər bilen başlap şiverimiz. Komandalar, biz bulduramız. Rahmet sağlamızın səhna ardına əzirlənədirimiz. Komandalar əzirlənən orada oyunun tərtibi bilen tanıştırıp videosunu keləsizlə. Bizden komandalar oyunu iki belgədə köş tanışırlar. Birinci belgə bizden Selamlar belgisi. Manda komandalar özləri bilen tanıştırırlar. Humor arqılı, hamida jüri bizden bəyə verir. Şundan sonra biz köşürüz ikinci belgədə. O da olsa bizden sırav-cavab belgisi, improvizasion belgə. Birinci etapda indi biz statuyalar, rövüşlər göstərimiz, onlara qızıqlı improvizatsiyalar görürüz. Onun ikinci verilişində bizim jüri əzələri sıravlar verirlər komandada. Həmin komandaların qızıqlı cavablarını eşitib biz şöyle bəyə veririmiz, bilgilərimiz. Üçüncü verilişi o da olsa zaldan sıravlar olacaq. Şuna görə oldan bizimizin sıravlarımızdan əzirləyib göstərimizdə bulur. Geliştik mi? Geliştik bir olmuşlara gerekli. Rahmet indi uzun uzaqası tutturduğumuz boşlap jiberimiz birinçilərdən bunu bizim oyunu açıb jibərə Qorğa komandası. Sizin alqışlarınız astında. İzləyinirsiniz dostlar, biz Tatar Qarğalıoğlu'nun en sələtli yaşları. Tanışıq idi? Mənə elə isen. Öz arada etken şey spiçka. Niye? Yobuk bulğanlığı göre mi? Yox indi, şeştəgə başı şırpısına. Yarar, silap kursatini bizlə bilmirsin? Oxidindim kubiri, kakiri de bukiri. Ene yota, mine yota, ağzına. Doğuktan hırsen siliysin dururuna. Bizdə ilkənrək indi, ama простительно. Yarar, mine bizdə Rasul. Dünyanın en tıynak rockeri. Ildina, altın
әтеш номинациядағы жеңуші. Ильмина! Сен неге алай тұрасың? Мені егіп тошлады. Неге? Қазір селейм. Рамен қоя? Білмейміз. Мен вообще-то мәсәклер яздым. Әйді, көрсет. Көз алдығызға кетеріңіз, оңдыра қорға. Алло. Циклоп пират. Сіз қойды? Ильяс Сафиуллин ролевой ойындар ярата. Болды, біз бұлай жеңмейміз. Әйдәгіз, номерларды көрсетейік. Қорға. Көзіңізге кетірегіз. Бір кіші қышқы курткада миллион топқан. Тәгі яңа куртка алам. Икі балықшы. Мен кеше мұнандайны балықны тұттым. Әзі? Әмин. Бүтен бұлай затқа балыққа бармайбыз. Кинотеатрдағы болған хал. Матуры, мен бит қорқам. Матуры. Матуры. Нәрсе? Жиылыңыз әлі. Нәрсе болды? Мен Алсу апаға ғашық болдым. Әйте, өзің айт. Оңырат. Алсу апа, мен сіз яра. Тоқта енді. Сен қазір скриптонитның жүрінге осасын бейт. Кел онда, кел әйді. Бізді бүтін нәрсе әзір. Қазір бүтін нәрсе бұлар. Дұрыс. Қазір бізге керек шешіклер. Қоя шешік. Дұрыс, шешіклер. Тезірек. Сандуғаш. Қоя бізде сандуғаш. Музыка. Бізге керек. Мәхәббәт символы. Күгәршін. Қоя күгәршін.
Leysen, Leysen. Evet, bir şeyler bu neresi? Oğulda bizde buluşma oldu. Kim var ondan? Kim? Yarın, acısı, enes asları var ya. Ederiz, ikramlar. Azokara. Ramin bilen Alsu. Ramin hem Alsu. Ederiz dальше, Ramin hem Alsu. Ne? Dальше Alsu hem Ramin. Ramin hem Alsu. Raminler hem Yarat. Купидончик bizga kerak, motor Купидончик. Bu neresi? Oğulda bizi baktım şunu gidin. Doğum koyun. Biraz. Git var bunlar, git. Yarat, plakatlar. Bizga kerak motor. Yemine, mine motor, plakatlar. Bu neresi bu? Hadi, Biştugul, hazır yapraklar. Yaprağın kışısı sonluğu yok. Yarır, yapraksız da oturuyor değil mi? Ne plakatlar, Купидончик. Toydurdunuz. Dur. Особо мен sizni boshqa yaratmayman. Нәрсені созақтайтынсыз келейін. Бір кішіге де не надейтесь. Өзіңіз ішлеңіз. Достар, есіңізде қолдырыңыз. Тот қорғалдан телелер жоқ. Biz bunda. Rahmat. Qora komanda chiqish uchun ko'rsatma o'qishlar bering, shodimi? Nega bu komandalar bugun debyut birinchi topqir sahna chiqishasi Ramazon qaramasdan mana nega shou yasaqlar edi, yig'ishtirib oldik mana. Mana yig'ishtirganim qaraganda o'zimga bir qiziq. Endi bu arada Shoyx rahmatlarimizni yetkazsa kelar shunday o'ynab, Mir Haydar Fayziy ismidagi Davlat Tatar drama teatrini aydakzal olqishlar shu binoga shu o'rinda bizning jurnalimiz uchun yasarlar ustoz ekanlar uchun hamda fursatdan foydalanib reklama ravishida sizga aytib ketasizdagilar teatrdan spektakllarni siz Pushkinskiy kart bilan kelib olasiz, rohatlanib yursiz, qarag'iz teatr bilan yonig'iz. Aha, Viktor Ahmad bunday nazar qolgan. Asmina Olib o'tiringizda. Aytishingiz taraf qilsin. Olqishlar shiddat davom ettiramiz. Biz endi hozir sahnaga chiqarga hozirlana, lekin binoning xo'jalari, shipshin sahna ustalari, bizning qiziq muzik komandasi jonatarlar mandama tovush bergizar eshitsinlar. Sizning komandangiz jonlanib dardlanib ketsin. Qarshi olamiz sahnada qiziq muzik komandasi. Selam dostlar. Sizin karşınızda bizning komanda. Komandanın ismi Mızık Kızık. Kuram, abdurabula budrasızdır. Niye şunday isim? Hazır men sizga barısını anlatam. Bizning выступленияларда ko'p qiziq ham ko'p mızık. Но только наоборот, короче. Qo'ya meni подружка. Siz ko'rmadingizmi? O, sen chonda izlab yuriysan. Anda shikar yo'q. Hozir bir qo'yada
Şeker yok. Yo'q endi. Men unda tatarlar ekan deb qarayim. Elbette Tatarlar. Aydar finatigimmin yanıma. Spektaklga to'lab kelmanglar. Amunda boshqa kelib o'tirganlar. По-любому Tatarlar. Ой, синда чё, Яна, татуировка, что ли? Yo'q, bu tatuirovka tugul. А чё? Varikoz abiydan qolgan. О, варикоз? Мне тоже сюда хочу варикоз. Sen чё ütəliysən? Чё, mikron? Sen narsa siylaysan. Hozir bit sanksiyalar. Aha, mikron yoramay. U o'zimizniki, bronxit. Bu babaydan bo'ladi. Прикольно, прикольно. Ha. Qaya bizning yigitlar. Shigalarmi? Yo'qmi? Yigitlar, narsa bo'ldi sizning bilan? Kecha shu qadar shak to'yibdi. Qovun to'xtab bo'lmay. Siz to'xtaysizmi, yo'qmi? To'xtatingki. Bo'ldi. Bunda o'yin bor, siz narsa bo'lsa yosadingizmi, yo'qmi? Hazırladık. Tülü bu yaptık. 1, 2, 3. Tuma şalar, kıra şalar. Oynap gelip şırlar beyip. Fadir buleler. Narsa bo'ldi sening bilan? Eyda güzel tezrek miniatюраларга көшик. Biz bir teatrda oynaysa keler. Kibitda bo'lgan hal. Sen misiniz ismine bizde? Apple gibidir. Oho, sizde 13. iPhone var mı? Var elbette 200 bin so'm. Bir gayret. McDonald's'tan burger, barter. Sizde vardır ekan. Sizden şu narsa vereyimsin. Samsung, Evet. Xiaomi, O, yaxşı. Milishka, naушниклар. O. Mayak rayonunda tünlə bulğan hal. Sen nerse? Saymışsın mahalle. Sen nerse? Bir nerse de tügül. Bitti olaysa. Bitti. Yürü gayrı. Uzun ne be? Avulda striptiz klubu açılgan. All I have is all that you give me. Did you never worry that I've come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Bizning abilarga issi, Yevropaga gazni sindirsak, issi bo'larmikan? İhtibar. Hani burada birinci Tatar magiyası kibiti açılgan. Hayırlıklı sen misiniz ki? İnsan bunda koralı. Başlayın büyük efendim
olsun keyifleriniz. Sizlerimizden birinci Tatar magisi gibidir. Нешексің? 100 so'm beringiz. Yaxşı. Tatar magisi gibidir. Yarın нәрсе барсың? Bir grup dese var. Ne mesela Elvin Gill. Elvin Gel? İyi. Нәрсесің bu? Nerede kulga salasın? Şerşine sığılısın. Hem başladı indi. Я встретил тебя, subhanallah. Увидел тебя, elhamdülillah. Hem senin karşında köpkene yaş kızlar diyelim bana. Şef, tağın нәрсе var. Ferit Parazit. Nasıl tağın нәрсе? Sen koydur geri indi. Parazit. Başında bu. Tağın нәрсе, tanıştırırız. Alın. Fethuddin Nazivin. Allah, bu нәрсе tağın. Şimdi Morvan'ı çıkarsın. Dey, Qorali. Şu dapta şüphalı ekan. Bir kuchli boshladi, lekin pavosh eshikti var. Oyoq titraydi. Şurayı da şurayı. Tağın нәрсе. Alın. Şeyh Niskuşay. Shay nismushaydi. İyi. Bu нәрсе tağın. Nasıl maşigonli anam bilen tursan isas kucuştu. Hayır şolay. Hey tağın. Anda var. Hey yine. Aydar Skibidar. Olsun нәрсе tağın. Şu. Ne bil nasıl. Qana ne murat? Şundan qaçaq var edi. Mana o'shadan qaytara kerak. Rahmat. Olarman. Şef. Tağın. İlk sizin için bir ekskluziv ayırdı. Ya нәрсе? Ramzan İspumizan. Ekskluziv. Ramzan Respublikası. Şu. Qorali ko'rsatdingiz. Ağzı açığız. Dong, Shumbara, Ray, sen beni necesitan? Afuta dong. Anısı gerek. Hayır tağın нәрсе? Dağın nereye var? Nefret nişatik. Bu нәрсе tağın. Ne istep konu? Bibrek haşerat bir zekeriyken. Ne zaman? Mengani. Tege salavat. Fethuddin Nazivin. Fethuddin Nazivin. Hem Aydar. Aydar Skibidar. Skibidar ayı. 500 bin. Hazır. Hadi. Orada benim kaşılığım koya buldu hele. Ama sen de Michel Magese. Oh! Hürmetli tamaşaçılar, milletleşler, sizler için çıkış yasama Mazdak Kazak komandası. Bizdekiler, niye eğdiniz sessiz yakalayın, güçlü alkış, nöbetiyle, jürinin şırnakları. Biz rahmet mızık kızı komandası alkışlar biraz oturgamam keyinde. O yerden efendim şu an atıp oturalım. Hala onday senetler var iken bileydik, bizim burgerimiz var iken. Alır özleri de şok yine sanki de. Tabii, yama türlü çıkış yasal, yama türlü yöneliş tübetliğe girer, üzerine de bir üzerine de bir yama tecrübe olur. Alkışlar ben uzatıp koyayım. Rahmet. Endi Zaxray Çapasdagilar kelasi komandani yoshlar o'zagidan yoshlik komandasi qo'shilamiz. Kazanlardan bugün bizge giydirdik zor kunaklar. Hürmet etip karşı aldık şehir sur kanatlar. Eyde yaşayaka müterget dilekleri. Günlerinde keyif bilen yaşarak gire gelir. Eyde yaşayaka müterget dilekleri. Günlerinde keyif bilen yaşarak gire gelir. Selam dostlar, sizin bilen yaşlı komandası. Кто это, Тимур? Мен аңламадым. Сен неге гормон кітап шектің? Сын яз бит, егеттердің гормонлары ойнарға тиеш. Yeni yazar kiyev şifte var kalıkta derlensiz. Bakalım, kızlar da
яшейсіз? Сіз бит татарлар түгел, сіз бит мишәрләр. Нәрсә сөйлисең син? Качамма, әлегенә качам. Вообще-то, син белмисең, что ли? Мишәрләр татарларның каймагы, сливки общества. Менә музыка. Гафу итегез, опоздал. Мин Ерлан. Йылан? Ерлан мин. Әзрә бәк тә шаптырасың. Туктагыз, мин яшьләр центрыннан бит. Яшьләр центрыннан? Кемне алдыйсың? Син бит торговый центрдан. Карагыз әле, кара. Бу егет күрәсәче булса, аның өченче күзе дә шундый булыр микән? Сез нәрсә? Мин бит сезнең күрше. Иман безнең күрше икән. Мин Ерлан. Башкорт микән, казах микән бу? Какая разница? Алар бит барыбер ике яктан да безгә шулай карыйлар. Шикәлгән кебек. Кирәкми ул безгә кафе. Татарча да сөйләшә. Эй, мин вообще-то аңлыйм. О, дураклар, казакча да аңлыйм. Без фаханды бахалап фәндә. Хәзер мин бер нәрсә дә аңламадым. Ярар, кызлар, туктагыз. Нурлан, син нәрсә эшли беләсең? Стендап? Мин Ерлан һәм мин йырлыйм. Әйдә. Су буенда ялгыз казак онсулары утыра. Аталарды айыра бит бары күрше күзгенә. Ашылмады, ашылмады, нишек мин тырышсам да, күзгә карап милләтләрдән аерылмагыз сез дуслар. Киттек миниатюрага? Китте. Күз алдыңызга китерегез. Оренбургтагы тукталыш. Гафу итегез. Больницага кайдан нинди автобус йөри? 4-нче. Рәхмәт. Так, берәү үтте. 2 3 О, минеке. Күз алдыңызга китерегез. Авылда, эвидә кунакта. Үскен! Кыймыне балам. Әйдәптер, беләсеңме, мин сиңа кыймак пешердем. Беленнәр, шәк-шәкләр. Анан син яратканча тегеләй кол шупасына артык маш салдым. Теге шәкләр картуфик бурысы ясадым сиңа. Тукта, нинди ашлар иртәнге сәгать 6 минем кем килде. Эй, гафу ит, балам, гафу ит. Бисмиллахиррахманиррахим. Татарстан ярлагасы күңел кушын сайрап. Әлеге вакытта дөньяда булырга мөмкин хәл. Нәрсә? Китердеңме? Китердем, син акча китердеңме? Китердем. Сөйләшкәнчә 1 килограмм 2000. Товарны карарга буламы?
Şekerinin zaminiyeti evet bu. Ergi vakıtta şu şeker koyar tabi mide mitsin. Kilesi minyatürü bir kızı. Şunu laf deytem. Biz keldik. Küz aldığınızga getiririz. Restoranda bulgan hal. Eda motorunda savaşıyorsun, kolay mı öyle? Menü pirek, benim barda başında. Kıstıbı, ipi, ekmek, pişmak, pilmen, kompot hem 4 tisek ipi. Kompot 20 litre. Sen bir diyette. Yarar ipi siz alaysan. Dostlar, sizin de televizorda olan haberlerden duyup da bitkensizdir. Hazır biz sizge yüzümüzün haberlerimizi gösteririz. Instagram grupları diyeyim, pırşınlarlar, bloggerlar, halıklı nişi galgarda, tabayana ısılar. Sekizinci marka dedim, gerek mi mina iPhone, ilk zor bilet bulur mina, dolar yaracan bir koy. Kızlar zatta yigitlerine geldi şunday zamana, güzde aşıp bir yamgaşı. Uğurlarlar bir sarasa. Kükekler atıyorsun bir barbalıkta şakata, dağır salır ile kübrek tiksan ziyadan kurka. Küpme biz yırlasak da bitmez bizden haberler. Bir gün yırladılar haklırsak Kormalılar sügerler. daha düşedinler ya. Başardım kimlilerine yaparlar bir upaya. Dostlar, biz bugün jinmesek de en mühimi tek bireydir. Bu sahnede barısı da Tatar dilinde söyleşip Tatar buluğu. Kıvır değilim, benim gurur değilim, enten birigen gazi isterim, sabandırar, ukmandırar, benim gazi Tatar dilim. Ukman değilim, benim gazi isterim, küpe kürgen gazi isterim, kürgenlerde, yerlerde, yerden kaldım dilim. Tatar dilimden silersen, Tatar dilimden. Tatar dilimden silersen, Tatar dilimden. Midem yiyerek damarlarım arif burnumda. Midem yiyerek damarlarım arif burnumda. Yaşlı kamansı almışlar. İzgi kardeşimiz. Şırlarına da bezetlerine de yürü. Patriotik noktağa da uğrunlar oldu. Alkışlar onlara. Şunu bilen bizden selamlar ve izafırına yakınlaştı. İleriz bu arada katlaşıcı komandaları sahneye çaptırayım. Rahim etiniz komandaları sahneye. Elbette bizi de alkışlattırayım. Şöyle. Pozdrav alkışla zaten pozdrav dışarı. Merhabalar. Şöyle de sanırım, belirgelen puanlardır, birinci beygini şılayıp, hazır ikinci beyge kuşağımız, sizler şırmıtıra, uydam, sırav şavap beygisi, jüri asalara sırav bileşekler, komandalar kızı getirip cevap matematik iş, lakin omarşı biz oynayımız sınlar, deb atadığımız bu konkursuna, her bir komandadan birinci katlaşışı şığa, bir poza deb aytilgan ola, hem boshqa komanda şu pozaga üstalib bir
jumla aytırga tegish va nishkir mazakka keltirib chiqarga tegish haligi halni haligi voqeani. Anlaşıldımı? Aydagiz o'ylab qo'ring, birinchi bo'lib qaysi komanda boshlar ekan? Aydagiz eng tajribali komandaga bergan so'zni. Aha. Mikrofon kerak. Пожалуйста. Раз. Bularning o'zlarining uylarida. Aha. Mana shunday sim komandalar o'ylayman, mana muzika fon bor, bizning narsa bo'larga mumkin ekan bu. Mikrofon. Yaxshi. Ora, bu $1 dollarmi yo'qmi? $1 dollarmi yo'qmi? Aha. Davron belki variantlarimiz bordir. Bizning komandamizdan variantida eshitdik. Rahmat. Yaxshi aytdingiz, yaxshilik, rahim edingiz. Aytdingiz. Komandalar o'ylaydi, narsa bo'la olmaydi. Yaxshi, mikrofon kerak deyishinglar. Мен, конечно, аңлыйм, 21 век, но мен риза түгел. Bu еще раз оставляем. Зәңгәртіман. Тағын сұрап келгенсің мәлі. Мәйінді мәсіңа бір кило кешкі. Bir kilo karamela, ауыр болды. Yo'bug'am menshega, yo'bug'am shundan. Yaxshi davom bor variantlar aytasiz. Qiziq. Әйда енді селфи болсын, әйда. Yaxshi. Big aybat. Yaxshi variant izladingizmi? Aytdim bitindi 90-60-90. İkinci yılı mikrofon masalesi var. Rahmat. Rahmat yaşa komandası. Devam ederiz. Sporla komandası. Bilgesin. Oh. Bu da mı? Hayır, sözü. Бассейнге ашылай секірелермін мен, адам! Сакмарский бройлер это шал битугер. Менә булай, бутларымнан силкеп. Ей, Вот! Яшьлек. И сиңдә индиский бий бастыр. Джимми. Япан болай атарыз. Бірер нәрсе сұрайсың екен, әйттім етіші бәрті, қолларын ұшылай түгел, бұлайға қойырға керек. Yaxshi, shu nuqtada o'zgardik. Sizni tog'am bir tugarak beramizmi? Tog'am bir ekan yasaymizmi? Aytamiz tog'am bir mazaka deb yaxshi kelib chiqadi. Agar azizlar bo'lsa, aytamiz. Sizlar xafa bo'ldingiz. Qizlarga javob bering va bu seni son million tayyorlayapmiz shunday. Yaxshi. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Olma düşkən kitib yatasınmı? Yo'q. Yok, mikrofon. Dur, Купидон-то gitti, gitti, давай. Yaxshi. Davom ederiz. Qiziq bo'lib ketdi. Қызым, қой жүре алды? Мәсен, Айдар, скепидар машины соқ кісі. Қорқа, орна болған.
Yukarıda satıp almalar da gerekli çıktı. Yeşillik. Трейдер, Кетіп бокшаға, әйді, кетіп бокшаға, әйді, трейдер, Biz rahmet sonra kuşağımız ikinci sınıfta ayağınız yaşlı, yarılar. Я біздің автобус mu oluyor bak көрмей көзім айтады. Anamda kurada bilirsin. Yılan sen bilesің mi? Binokl сеңе ярдәм етмейешек. Min Ерлан! Ey брат, көздерің бигрәк ябышканмы? Сен қарайсың да, брат, қоя татарлар үйіп па? Біз бүтін жерде, оңлашы. Я хотел Казахстане барып тұрады. Ой, туған ягытларына қарайсың ба? Қара. Брат, мен больницаға кадр келіп жетмедім. Tamam. Tam da ya, arkadaşlar arkasında. Sen beni kurmuşsun что ли? Ben bunda, Bunda, Bir yaxşı, rahmet. Yalan, biz rahmet. Daviden zələs, qazaq. Qazaq, bir şey eksəkdə yani. Mənə yaxşı. Biz Indiyada gitarını ilginçirek tutalım. Mene bulay. Oyna. Aha. Slovaklardan gitarı ses atmaydılar. Бұны шундай болдық міне? Әйнің азақ шақтай başladılar, beni gördüm ama. Қонақтар қарағыз, міне біздің Оренбург өлкесі зор, тартысы зор, қарағыз. Мұнда барырға, нәрсе генә жоқ мұнда. Yaxşı. Ей, баяғына шулай айтып ойлар бит инде. Шулай керек. Bunda her bir sözüne kadar yaratır seni biraz. En bayanlar kırgınlarla. Alfred Lavay sözü bilbeli. Hıbbürü şulay uzar mı? Bayrak tutar! Gülsüzlüğüne güdük. Alkış. Aferin, Bekir Ahmet. Alkışlar. Желательно импровизация обращение tamam. Bizim oradakiler stoyka. Alkışlasak bular bizim iştirakçı jigitimiz Gafur İbrahimov bu videodan bakabilir. Başlamamız ana etiyeni sizlerle uğurlarınızı kildi. Yaxşı mikrofon barlığa kildi. Jüriyle müracaat edəsiniz kilə. Sıralar hazırlagansızdır. Birinchi so'rov. Ko'pdan tugul 8 mart bayrami o'tib ketdi. Aytingizlar 8 martga eng yaxshi bo'lak nindi? Ayrat abi, biz bitince jırladık. Dolar, euro hem bitcoin. Yaxşı siz kişi fat şahmara bütün işaretçilik baştan jüri hazırlayan sırada kapatılan kötü giyer mi? Ko'pdan tugul 8 mart bayrami o'tib ketdi. Aytingizlar 8 martga eng yaxshi bo'lak nindi? Maska naboru. Maska naboru, yaxşı. Aktualligini oltamayan bo'lsa, maskalar hozir qiziqda. Ko'pdan tugul 8 mart bayrami o'tib ketdi. Aytingizlar 8 martga eng yaxshi bo'lak nindi? Nuhadın kızlarga bitinde şeşek bile giderler. Şeşek neresi al birinci gün turadır şine. Men xuattıba şeşek urlığı bile gittim. Ul bir neçe oy şeşek ota. Boğşada. En yaxşısı şuşu. Практичный билет, ona istafaldılar gerekli. Var mı variantlar? Ko'pdan tugul 8 mart bayrami o'tib ketdi. Aytingizlar 8 martga eng yaxshi bo'lak nindi? Avtomobil, biznes klass, ochqichlar ega qo'ykash berib. Rahmat, eğer variantlar bulmazsa ko'shamiz ikkinchi so'rovga. Rahmat.
Алсу ханым деп дәшикме, туташ дип дәшикме? Оренбургның нинди Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Безнең Оренбургда инде иң мөһим достопримечательность бер Урал исемле диңгез. Барып карагыз. Анда изәргә түгел, анда просто җыю йөргән була. Урал диңгезе менә. Барырга кирәк. Сез үзегез Оренбургтамы? Davam etmemiz kadar. Срок? Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Особо мин сезне яңадан яратам. Я вычеркну смертельный приговор. Сез ничего білесіз, бұл дейді достопримечательностьлар бар сіздің Оренбургта менә просто. Оренбургский футбольный платок. Әйдәгез кавенасы қалып сөйләшебез яхшы. Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Оренбург кызлары инде әлбәттә. Хороший аргумент. Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Ой, бездә менә Ленин ясала бит аны. Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Чкалов һәйкәле. Анасы Сарматскелин, анасы Биси драм театрында. Анасы Макмай, анасы менә театрга килеп кергәч Фейзи и барысы сыпыралар. Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Мин Оренбург шәһәрендә нинди достопримечательностьларны беләсез? Диджей Веселый! Менде ішкі тема болды ақылысы, рахмет, әйдәгіз сұрағына алмаштырамыз. Бекзор рахмет, шындай қызықты сұрау өз үшін. Бүгін жинар үшін нәрсе эшләргә әзер. Тамам. Бүгінгі ойында жинар үшін сіз нәрсе эшләргә әзер. Шындай сұрау яңғырады. Ол яңғырамады, конечно, да. Бүгін жинар үшін нәрсе эшләргә әзер. Без инде уже аэропортка кос киттек. Менә садалар. Машина башлады Сергеевна. Бүгін жинар үшін нәрсе эшләргә әзер. Фермадан тавыкны урларга. Айы. Аларны чыгыштан участковый көтә уже. Шуңа күрә алар җиңеп сразу безнең белән базарга китмәкчеләр. Айы. Җиңү өчен без диетага утырырга риза. Минем мондый бая ишеткән бар иде. Мин татарча айтканда өйрәндем. Татарча сөйләшкәндә өйрәндем, җиңәр, җиңәрдән алышырга алайым. Алайса мин казакча сөйләргә өйрәнәм. Barmı cevap? Yok, hemen. Devam ederiz. Aha. Bekzor rahmat ederiz, alkışlar birer jüriler, bizim jüriler, sıralar, tamam, komanda ederiz, onların yok, rahmat falan. Jürinin biz kengəşləşirgə azaltırız, onlar yine fikirler bölüşürlər, şekilde bilgiler. Biz bu arada sizin sıralarını işlesek ile Gafur'dan sonra kimlikten zalga düşürgə. Siz orada kengəşləşəsiniz mi, ise çıkarsınız mı? Aha. Hadi alkışlar biraz aldık. Ne olsa bir ağırdır. Şu komandanın arasından sayılarga üstüden iş yapış yasadılar. Sizin jüri yapayım. Allah bunlara da sizin ilk defa isteyecekti. Cemaat, soru birlikte dileğiniz var iken kim önemli? Gafur. Önemli.
Yazda ateş nicirli. Yoz kuni ateş narsa nindi jirjirmaymi? Ey, indi jirli. Yoz kuni ateş nindi jirjirmaymi? Aynar akimtigiz. Senin zaman oynayın. Sıravni tamam bitiramiz deb allani ko'pga kelishdik endi biz. Yaz ateş nicirli. Гармоннар ойнай бит. Гармоннар. Yoz kuni ateşler jirjirmaydi, garmonlar o'ynaydi deb aytgandim sen. Yaxshi. Biraz baba öğrenler. Yazda ateş nicirli. Sıravni boshida qilmaymiz, ondan so'ng javob beramiz deb allani ko'pga Yazda ateş nicirli. Dostlarım, tuğanlarım, tavuklarım, madırlarım. Yazda ateş nicirli. Korgallar bir tavuğun ırlaganlar şuna kirejirliydi. Yaxshi. Variantlar tamam var, qarg'alı. Yazda ateş nicirli. Zangdari manjirli. Logika bo'yicha to'g'ri keladi. Logika bo'yicha to'g'ri keladi. Rahmat so'rovingiz uchun olqishlar. Tohir so'rov bergan ravishga tomoshabinimiz bormikan? Bor. Isanmisiz? Ko'rimizga shodmisizmi? Olqishlar. İsenlemisiz. Hürmetli KVN Şikar Etikzeli, min kitapxonachi Big KVN Universitetiga buldira olurman mikan? Belki men so'rovni tarjima etarman KVN tilida. KVN tilida tarjima etganda haligi so'rovni o'g'layroq yo'ndiring. Sizni komandaga ilgirishim narsa ishlarga kerak deb so'ramoqchi edim. Haligi xonim. Aya. Qiyin bo'lmoqchi bo'lsa, qatnashishlar. Anaga bir условие бар. Менә белән тавык курларга кирәк. Tavuklarga kerak ham bor, ista qoldirga kerak boshda so'rov, narsan javob ekanligini rahmat. Sizni bilan men o'ynay olurman mikan? Bilmeyim. Başta cevap verin zalime bir sıralga. Yazgı ateş ne jarlay? Sizden bilan o'ynay olurman mikan men? Svetlana apay, biz Qozoqni da KVN o'ynarga öğrettik, sizni de öğretirmiz. Молодец. Yaxshi. Bekzor rahmat. Kelib jetdi bizning o'yin natijalari belgili. Shunga ko'ra juri a'zolari chaqiriq sahnaga bir narsa aytaydi. Bor bizlarni o'zingizning fikrlaringizni yetkirib, agar zo'rlar komandalarni chaqiriq shular o'qishlar berib komandalarni chaqirib sahnaga. Shular juri bilan birlikdan sahnaga chaqirasi kelar edi. Yana ijtimoiy uyushma Aeroport Tatar Milliy Madaniy muxtoriyati sovet a'zosi Mandanov Rustam Mezrahmon o'g'lini sahnaga chaqirasi biz kelar. U bizga milliy madaniy muxtoriyat ismidan qatnashuvchilarga oqshomlarda bo'lak hazırlab kelgan shunga ko'ra shonsirasiz o'qituvchilarimiz ham Başlarımız nominatsiyalardan şuna bir birinci hafta nominatsiyalardan başlarımız en yaxshi aktyor, en yaxshi aktris nominatsiyasi. Mümkün olsa. Mümkün olsa biz buna jüri a'zolari söylashdik-da. Bu o'yinning tartibini affedersizlar, balki bizamizdir aybi. Shunday bayram birinchi topqir bizni Orenburgda ayda shoyat bilan KVN o'tkazildi Tatar komandalari bilan. Shu komandalar orasida bo'lgan bayramimizda bayram deganday Qorg'ali komandasining Yanbulatov Aysanning turmush bayrami ekan biladi. Shunga ko'ra biz shu bayramdan boshlab kelargan.
Ләйсән, сиңеш шын көңілден тормыш байрамың белән. Менә бәйрәмсенә бәйрәм дигәндәй, бик тырыш кыз, ул мен спектакль чыгарган вакытта главный героинь ойнаган Әйбет Камыр Батыр спектаклендә. Шуңа күрә сиңа алда уңышлар һәм бәхетле гомер. Шушы тормыш бәйрәмең менә шу матур уен белән бәйләнешеп китте. Алда көннәрдә дә үзешләр һәм дә сиңа инде яшын әйтмейбез, Әйбет хатын кызы яшын әйтмиләр. Сами иң матур кызлар өчен иң матур яшь туган көне бүген аның. Бәйрәмең белән. Ашы Менә бит театрда, как будто үзеңне билетисың сыман булды инде. Шул профессия. Иң яхшы актер, иң яхшы актриса номинацияларын белгелик, Ахирханда. Байменова Назия. Иң яхшы актриса! Киштексіз байырларлық алқышлар сізге истерика қатысыға. Бейзі рахмет. Давам етеміз. Иң яхшы актер номинациясында Туралиев Ерлан. Киш бойы өзі турында мәзектердің көзі yo'qlari bo'lmagan natijasi. Бар, Һәм иң яхшы мәзәк Салихов Рамил. Рамил, адам артында номерін жазып қалдырған бұлыға тиішілсіға. Бейзі рахмет. Күшек Залатова, біздің орынлар, үшінші орын. Аны рахим етеміз ортаға шығып. Мызақ, үшінші орын біздің достар. Үшінші орын, мызақ, командасы. Hamid Oşalға бөлек 10.000 сум сізге сертификат тапсырамыз. Сертификат. Екінші орын Қарға. командасы. Аңғарлы. Сертификат достар. Hamid Oşalға бөлек истеріктер фонда Ясминов Біргашев. Бірінші орын біздің Ешли командасы Şular Oşalға бөлек истерика фонда сүрет тәбриклейміз сізді. Әлігі алқышлар сіздікі. Hörmətli dostlar, mühtərəm millətdaşlar, mənə dərsini aytqanda Allah'a şükür Totar qəzetini oxub turabız, Totar kitablarını oxub turabız, kitabxanalarımız var, Totar teatrlarına yerimiz rəxətlənib, Totar filmlərini qarayırız Allah'a şükür. Mən özümün yaşlarıma yetib birinci tapqır bugün Totar köyünün көріп тұрдым. Бик қызықлы, бик көңіллі шара екен бұл. Илдус Иткарович ярақта болып та өзінің сәлемләрін сізге белгіледі, барығызға да өзінің рәхмәтләрін белгіледі сізге. Һәм сізге региональ автономия есімінен міне біздің қозақ қонақтарымызға мынандай рәхмәт хатын тапшырырға қошты. Рәхмәт достар. Рәхмәт. Компьютер çıkıp қалған ғой. Biz рәхмәт. Мен шуны гына истеп әйтәсем килә, без жюри әгъзалары белән киңәшләшкән вакытта, әлбәттә бөтен эш командада бик яхшы. Аларның берсен алып икенчесен куярлык түгел. Без инде шулай ишеттек, безнең кызык командасы Ул оказывается bir gün içinde әзерләнгән команда, аны да исәпкә алабыз. Аларның профессиональ артистлар буларак булганга күрә без аларны инде алар үзләре дә безнең белән ризалашырдык, шундый фикергә килдек, яшьләргә юл бирергә дип. Шуңа күрә инде яшьләр чынлап та молодцы, кызык командасы әлбәттә алар өчен үрнәк. Менә шу bir gün içinde менә шундый уенны оештырганыбыз өчен зур рәхмәт. Яшьләргә Алга, молодцы. Biz şurada da fikirge keldik. Казандан келген яшьләргә инде
җитештерәсебез килә. Әлбәттә инде безнең Оренбур шәһәреннән кайсы булса да команда хәрҗингән команда кая булса да чакырыла икән. Алар менә шушы яшьләр беренче, икенче урындагы команда ничектер тупланыбрак бер команда булып барырга да Оренбург җыелма командасы ясарга мөмкинлек бар дип шулай уйланабыз. Искиткеч әгәр алкышлар бирик әле. Шушы истәлекле вакыйгага инде я булса бик яхшы башлангыч алды, дәвамы булсын дигән теләктә калабыз. Әгәр барлык командаларга, барлык жюри әгъзаларына алкышлар бирик, үз-үзегезгә алкышлар. Шушы матурлыкка килгәнегез өчен. Инде мондый татар көйнәре булса, Алла бирсә, татар телебез булачак, татар телебез яшәячәк. Без булдырабыз, Алла бирсә. Алга! Бүгін нәтижелері бойынша яшел командасы жиынды, һәм енді жюри әгъзалары ерак китмәсәгез бір истәлеккә фото төшербез. Гомумән, җыелма команда булып киләсез, аерым команда булып киләсез, без сезне көтәбез Казанда. Көтәбез сездән матур уен, барлык җиңү, барлык юмор сездән көтәбез. Шуның белән безнең уеныбыз тамам, бик зур рәхмәт сезгә, Оренбур. Сез ут.